Grmoja, vi koji sebi ne date reći da ste književnik, nego samo ste kroničari i koji nećete svoje gušte ostavite za se, nego dilite sa svima nama. Znači, ipak ste autor, to priznajete, 10 knjiga i sad ćemo na knjige malo zaboraviti, a vrati se još jednoj ljubavi, posebnoj ljubavi u vašem životu, to su stare kartoline. Recite Šormeja. Evo, dakle, ove slike nema ništa posebno kazati, često se pojedini motivi ponavljaju. Evo ovdje na peristilu je bila gostionica Al Tempio. Ja se ispričavam, ovo svjetlo nam ipak smeta, pa da ga utrnemo, jer odbjesak je jak, pa da probamo bez njega snimat. Evo da vidimo ovako, sad kako će sad biti. Malo ćemo rulete digniti, sad ćemo mi to iskombinirati. Evo ga, bravo, to je to. Sad će gledatelji vidjeti o čemu pričamo. Evo, izvolite. Dakle, na peristilu koji nije bio popločan, tu se nalazila ta poznata gostionica Al Tempio. Govorimo o godinama. Ili Solitro. To je 1870. Kasnije jasno ovo među kolonama dignuto. Šta ćemo dalje? Idemo do pijace. Spominjali smo prokurative koje je započeo Bajamonti. Da. I ovome u jednome potezu sagrađeno bilo. Ali ako idemo gledat malo dalje, sve do banke ovamo, okolo, vidimo što se od više gradilo, da su ukrasi na fasadama bili jednostavniji, siromašniji, malo za jednu njansicu. Ovdje ništa nećemo ovo sad spominjati, zato što ima bolji motiva. Ovo je detalj s pijace, loža, Sokolski slet, 1900. godine masa svita na pijaci. Vijećnica, evo, možemo se orijentirati vremenski kad vidimo ovdje, ova nastrešnica, ona je bila do 26. godine. Znači, kad vidimo ovakvu sliku, znači da je ovo prije 26. snimljeno. Kasnije ovo govorimo o današnjem hotelu Central, jel? Kafe Trokoli se zva, minja je nekoliko vlasnika, danas mu je Kerum vlasnik, ali to je olinjala stara, zapuštena fasada, da je to žalost. Jel vi to nešto kao mome želi, velite ili? Jer ovo kad čujem će nama dati dvojici, trojici da to poprave. Pa, obećaj on odavno da će to popraviti, međutim sada to stoji. Nadajmo se. Ovo je kuća Jelaska, poznata vis-a-vis kazališta. Kao što vidite, bilo je to u palmi, od svih tih palmi ostala je jedna jedina. Crkva Gospe zdravlja, nekadašnji izgled. 36. se obnovila, jedino je kampanel ostao isti. Evo, možemo ovdje pročitati. Stara crkva Gospe zdravlja, sagrađena 1771. Lijevo od crkvenih vrata je klesarska radionica Frank. Taj mi je sin od toga Franka, mi je bio iz likovnoga u svoje vrijeme. Sin Dertečan bio je nastavnik likovnog odgoja, dok sam pohađao školu u Čiril Metodovo ulici od 50. do 54.